say efunu a sebio yahye no famalen ye di nnuro asesra no sa famalen na mo de hye body no ye mfa yensa enka ni hu nkofo amakwan ma sa de we ye de ekoso especially de o maso anu ya o mo de na akui eti abusafo no mo ye de e no mutimi hwe ma nto mko so musa ko so mo nsa e no mo ye sa oh e wo mu se ade ni si ya che but ye kura ne na ade ya be si animu a me ne me panifo ne mpanifo bi efi baabi aba beboa me yetimi aka asemi e de ato yie na ade ma ye bom kan se ya mo ka amamre ho ade om ye no egu kuro n'animu ase ade na antwa yie but na me na ya adwen punishment bi o de ma wo mu o de ma busu na me no ya adwen o fa ma wo afi so me ne kura anko so obodawuru e wo kuro mu wo a wo di hye bewu a wo be ye sa ne mo hu se yin bi ene kuro na so be twa sukura fi kuro mu na on hwe se sa de we yin ko se bi si obi te furu da ho no ma me nko enipa no ya fa no wo ye expert ye so on siesie furu no ono nko na wo kwan so kofu no wo eni kwan so okọ ho na akonya wo yale a wa hwe ya wo de akoye wo mba e da akoye obusuafo na wo do mu nyina akọ asama no nti esrem saa me no obekọ ejini freezing backbones hey listen man. yeah you know how it goes Coco president Adrubia Kadem Ebusia na no me ne obedi nkomo bi efa eya asante akyem akutuase mebunu bi a eye efunu ya dada no omakopagya ne de esi omo konso meka se omo de nesi agongon anesa na chese omo ebo nsama mo nso ka ho na sisi anti ya enya ne se eye saa eye mebunu yi nipa miensa atwo na no mo ewon sedo eka efunu na ankasa na omukopagya no ehu na ese ya de ya we ho sem yie pa na enu nti ena nei me na me guest ewo ha ebetwetwe nkomo efa ensem yi ho se efunu ya dada no eye se ye be odo nsa be sofunu no mu anaso se tesen amamre mu ne amane mu no say e wo implications bi anase odi so ni mu a enya hwe eno ane se o waso ni mu hwe sasa bia endi wechi eno ano no anaso sen ene nti ene ye ba betwetwe nkomo no na mesre wa se obe subscribe ma me odaro ma o subscribe wi a mesre o enja ne sa bo notification button no so na ebe ya post video bia won sabeka de wonya share we are no one like ya share them for ensu enye bia share na wadwen hwe no wo dey afa comment section won ama me ebusia ma yembo nru ankomo ni mu Coco president mama akwaba you bru na Coco president video ameka ho asem efunu a yatam ne de esi akonwon yi ho video ho no efunu se wonya ho sa video no esi wasante akyem akutuase akutuase me be tie me ka mo sa sante akyem wo dabi nya agogo akutuase esi krobu e fe ne ene efunu no o maso afuru no no efunu eri ato adaka mu no o maso afunu no e de esi omo konso a chese enne nipa ba ko mienu bi na page afunu no omo dọọso omo chese na omo ye okay de bibia mi se na omo afa bibi dia bia metimtre wo de mbese wo hwe video no ne kankan ne ba ko na ode na si no konso kwa ya fa so kro a be hye ni mu dia funu ne si no konso waso afunu no ene omo de nam ene omo bo samamo sa akoba wo de hwe video so on the way we city na Coco president we kwa de meka say munketua foforo me mo hwesa video no but wo de why ejuma wo hospital pen enti no unnim senia afunu ho dwuma senia omo ho dwuma sitie before ansa kwa na nipa obi wu ede ba ko she fridge mu no den na omo ye efa ho ansa na omo ko yi ni fridge mu ba say omo ba be de dana na nyoma bi tisesa na omo ye mate me de asem ko age me nsem senia mi hu ye no me ye ma hye me se efunu a sebio yahye no famalen na afenso efunu no ye di nnuro asesra no ya wo ne mpane efunu a omaso anu ya omo de ekoi ye yi ni yamade nyina o ye yi ni yamade omo yi ni ma bi e betimi ya apro ne ye no mo yi enti eba saa omo de enu omo hye body no enu
Also me hear more of just come on tinti watch the near man be ho na boys no omo kire me nim pa it is wo nim because for my lane no yin fa yansa nkan so for my lane omo de share body no yen fa yansa enka okoya obe share ade won nsa group share nsa sa obe share ade e won nsa na ode asobody num aye hu adwuma na makoyi ye friends ana wo so mo tete say bi nipa mu miensan wu yes nipa mu miensan wu media nyem nwa so ma wu anyem nwa because sa famale no nya ade a ye de inside eka ana no achi o mu sa ye san wo nuo bi wo ho amode hyefu nu a ye mfa ye nsanka e obi wo ho no mu a se kan wa wo mogya no eye adwuma wakoma guso bo a ye sa adu ni say wo a wakoma emmoro yemfa enkan na steam ye stiff say be ya ompro na obodi no ensanti say be ya ntire efuru bi etimi di ebi a mochire ho no mo bi 2 years ebi okwa na ekobe say 1 year na ebe yie na store na body no ha chenchire eye aduro no mo di ahye ena ema nti ukoye saade no na uko ayare hosem ko president se we kwada almost one we dey almost one na wabemebu sei no foforo bi wo ho no we na chi foforo sa ho ai foforo ho no ma ena de omo ne ni tun se didi ei hwe no o de ha de so when they so go mo efutu ahọ na nsusu ye enti we da bi koko person me be say o amamra ni amane kwanso no any like spiritually any implications be implications be bre yes ah wan hwe yi a mo yes ah mo tibi kobi ase wo no owu ye na em de ni say ye wo de dia a na wo so bra person ni enko won ena ni hu nkofo amakwan ma saa di we ye de ekoso especially the omaso anu ya omode na akui eti abusafo no mo ye de eti abusafo no omo ntimi am koba say omo ntimi am mo da say ade na mo ye no munyai ade na mo ye munyai saa ade na mo ye no ana mo ntimi nkofo positive ama ho ena omo timi hwe ma nto omko so musa ko so omo nsa ena omo ye saa oh ade pa ti say eye mo pa so omo ye saa ade no eti me de enkonya menum we ade a ebetimi akofa program aye den abre wo mo ani padua mu susu aso because enema e de hye efunu se wodi wani ankasa hu enema e de hye efunu ne de ebe ye wa se bi ehu mi wo mu a wotimi hu me a wote ase ni kwase bi kan ebe kan won na wo ye den na wagu because me research kakra efa formalin ni na me here no you say ema ultima onya respiratory diseases Homemu ai ana say efunu no say o ya rebi say be hepatitis ana say ASA ubenya direct wo so mu ai na say be cat bi wo ho a enu nti na omo ye hu aduma no omo hye gloves no da bi o omo gloves be come ha enye de omo de prapra ni bi da bi ye white one ni bi o da bi omo gloves ni bi e hye be come ha ena e wo so wo hye ade a ye overall wo hye omo overall bi wo ho na wo san hye ese wonan so wo hye sa ai papa ya de ko afuom no wo hye nu bi Wellington boot e wo se wo hye nu bi na wa hye gloves nu bi e wo nsa a e be ka wo ha na wa hye atare tenten a e be kata gloves nu so eti wo de wo nipadua na nkasa na wa sa hye gogo wa hye space akata wa na wa hye ye fence ni ye max e wo hene sene e be ya ohene no like fence we no onko twe efunu ho scent no enko ede na mi ewe owu ye no o ya le bi odi wu ya onso aka no Jimmy sa esa ha de Jimmy no ye wo Jimmy no Pro Max president na make me boa Jimmy ni sa
we ye Jimmy ade we ya we anyway fa me hu bi kura da eso o ti ase no me so ko so no mo ne nka mo akoya wa so no ko na pampa bi ya usire pampa mu video no ha da on fam na ne hwe akoya usire pampa akoya sha kwa usire pampa mu o ti ase ko no ne yaka ese ko no ne yaka mo ni wo problem o no ko nkasa na dua ne ko no ma ne bi ondi wo wu ya akwaso a e ko fa so ma ebi mo ti se suya tra ne nko asam ne me ya man krofo ahwe ne nkofo ewu se wo na wo ye yi oga wo de wo bohu e bia na nya omonia ne ho ania e mi mania ana se ya maso o mo hwe ye o ana no mo hwe ye pa o okay na koko president unim say asemi bai eye asante akyeme akutuase ohene owo no ono se ne ntwa so da ntenam so ma wagina so afan ne eye ebusuafo na omo hye ye nhwehan ma saa dwumedi eti bi course no wa fan ne ebusua no be be se etie nsem kakra bi e course no ko tweka kakra course wo no na ye hwa ade bra ti akoda ne papa no ana na busuafo no ye fra omo bo omo ka no se ka omo toto omo ne meyie ananka wo mo anye emu ni saa ko mu si kwan na saa de na ma enka gango for how be emba na se de di kaka no ye si brebre ama enka amane so emba so ya nanka omo yiri omo tebi omo din ana wo mo ye omo adwe se omo mamra nche no kwa omo nye saa de no wo wo mu se ade ni si ya che but ye kura ne na ade ya be si animu a mene me panifuo ne panifuo bi efiri baabi aba beboa me yetimi aka asemi e de ato yie na ade ma ye bom kan se ya mo mo ka amamre ho ade om ye no egu kuro nanimu ase so o ma asam ne dadin a kanye no se ene ye nyina ya be hia ha obi afiri achichi ya frefro mo so mo nyina amra ne ye mehia na ye nwendwene ho na ye fe ye tu yie no ka masa panifuo frɛ no wogitum se onim saa ono na ye esi ye fa ne bɔne nche no ama mpanifo so atwa na to ono so ya gege ne ma saa se odwan ana nsa ana sika kakra a ye di ho dwuma yeso ye hwɛ se omde saa ne ma ne ba ye be di dwuma no ama asomdwe aba akutuase ase odika ne wa ye bia me ne na no ya adwe afi so me ne kura anko so obodawuru e wo kromu ho wa odi hye bewu a wo be ye saa ne mo ho se yim ene kuro na so be twa sukura fi kromu ho ene wo da mo kuro no mo ye yie mu nyina bi twa mo ye yie bi twa mu nyina mo so ne da mo da ne da che ye da che nkura mo ni papa ni eni ma ye da che che do wo ye da mo ai because ade we e ade a ebitama nkofo ayi de afa ho awu innocent person this oh boys no mo ko no laka no no mo wi no mo hye saa na se me ka se bia na nya omonia no se we laka aduma ni bi no we laka bi obi awe no ani wi bi a watwe oda be gina oda be saa de ni na ni o laka na ye aduma oh eti eni ko na mienum se ma ade na antwa yie but na me na ya adwen okay punishment bi ode ma wo mo ode ma busua no me no ya adwen on fa ma wo okay na onhwe se saa de we yi because bi si obi because suban bi a ekura tanta bi a tokoso ye wo mamu a wodwe ho a wonte ase because wo mamu ye have facilities kura nye papa politicians e wokrom ha omo yale a omo kwa buchi ne koso omo yale na oti omo atise mu a onhwe ho yie ono ne yere gyemu a no aso nso onko London no onko o na yere nyimo so onko US no onko wo have facility nyenti na na do yale onko London ne yakọ sa na yale ehemfo okrom ha nyina omo yale a South Africa aye South Africa Morocco aye Morocco a US eno nko me bo na wote omo bi se mu a wote mu a unzon okọhwe ama yale abekan na yale ne kanwa o facility papa ba na yere be hwe eni pa bi nwuno mo ho Koko president wa koko health facility you see there na ma me nka say entisi ana health make say health facilities and I say minister of health ohun san ne we ekoso obo hu de ro say efunu e di ensa so ene san mo be educate youth ni about it ana afra na mpo we e wo se minister kwa na be ka kiro sanka omo da no omo be educate ena minister e bi won mo very naive onim afra we ka so cho efiti mra sisa brother pass say sika kugu ni dem
ɛna Ghana fo nyinaa yɛ ɔmo so muntie minister bi asɛm okay timie adenti na Ghana fo nyinaa yɛ ɔmo so muntie minister bi asɛm bi sisa brother pa as a sanitation minister wo sika mpempempem guni dem wa hu nyansa so discard beko bank because ono anu se sika no ɛho no o discard ko bank ya asembeto no ti sika no guni dem ama nkrofo ko wiae me ya che na wonya sanya that audacity e de asem no ekọ offense court anase ekọ police station ma police for de asem no court what have you done so we change common here pa na wono o minister no mo mu na mu preach say ya face kan ko bank minister no mo hu nyansa na me se me hu minister bi oba ka say face kan ko bank bi wo hu nyansa face kan ko bank na o ye minister abetu ngofo fo say efuru da ho no mo a mfansa nka jai send nke do here ne na beboa wo here de ono mo ti kromu o eti so twa so no panahye wa ne kwan so an na se minister be ka de kromu ade se minister obi no te minister so okay na doctors and so mo o se doctors kra wo kromu ho so obu tu nkrofo fo a me de meti ase wu enka we ba ye nka enipa e wo se nka e wo se ye busa no e ho asem pa aye e bia we facility Asante regional health director na nka ye kwako busa no e ho asem implications ene de na ha ebitiwi ya de aba na nka wa chirim omo ye pathologists na omo twitwa efunu ehwe yine omo chire ho no nyesa ye unya na yesa ba ebi ye ene obi wo ha o the reason ti ya say onya sa ade ebi mu na se ebi mu na yesa ebi wo so akọ fofa ba bi ni yesa onya sa na wa ja fresh one ba na afre no ho sa bi mu yesa omo pe fresh one omo pe no so fresh one na ha no bi mu yesa ane mane man re ebi mu yesa ane time pa but nyom nyina na ye ko ni nyom na yesa ada ye se bi omo hwefu nyina na yesa ane man but ade am kan say bi a omo ye ta yesa ade ni se bi me fan say omo mbededa efunu no o bededa no and say they do not fan ho wie awie aduro no no nti emfa won san kwa keka emfa san ko wura na ho no man ka so no fo ne emwa enya de papa emwa o yesa famalen no ne ayi no no omo munim famalen ne ma na wo ne kachawa obe ya do bia wo de funu a wo de ne sapan sa de funu no da bia wo yale ana san ko fo ya hwe bu so enya famalen no wura no ho sa yale ne hyare ho no fo ebe kuri sisi a ba obi a wo ya ade ni bia wo de bro share nsa susere hune obi wa de funu da kwa bia nsa ne hune ne funu da bia nsa ne hune eti mesrem sa ne man munyai o yesa obekọ na wo ewuo no ya na ya omuda na ba bia wuwa ba bia akọrọ unim ho e ho nkọ ho da wuwa ba bia akọrọ unim ho ejiji nti na wo pre wo ho akọ okay na koko president je see ni pe wu a 40 days na ne sunsun da so wara so unsie na okay e wo so usie no ni pa wu na ye sie na earlier ansa na 40 days na sunsun e usie na area de na onya kwa akọ okay obekọ go owu a odane spirit oye honhom enti se usie body na usie body na de na ohun se the body na koda obekọ ho na obehun so owu no okay cause u free mu a ya na uhuni usan hunipa enti uhu a u free ya na obi ho a person nsa premehye body no office obetimi asan aba ba wo si akosie na then ohun say I too late then okọ okay what do you say sanity but owu atwans won na wo awran ohun ne ekobia ohun onu no mbeba ho mo mbeba ho ba ni na wo hu ena unua no no mo nyina mo free the same place and buy enti uhun unu na uhun no the same spirit na be wura mo ye body na mo de buy enti ba bia mo fire o ma me ma no hu o ma hu
Who man no who because a spirit. Nti sanity. Ebusia yesia de ye pa nti na bia wo de wonnim wo tirim pose we yes anyoma no e bia make say kura wo so yo bia odeda funu but wonnim we ni nyina bomode say obetie na say what take the necessary precautions ni say na be ya onkofo how be envan beto so wo ho say okofo bi aso afunu anasa omo ne funu bi tun say bia enkoye hwehwe ni mu nkoye bi sonson ho na e bia make say efie ni bi ebia wo immune system no enya papa te se medie so what I say ensusu so ho let na baby na no e de fa funu no e ya de a e cause hampa but ye nsua de enti ye hu enei what be wo hu bi nti share video ni from ofofo na onya bi enhwe ma men kan wo say e rich about solution na so masene a me de nsam bi e ba be so mo e jumeku a meka say e proud sponsor pa enti se we hia e ye meme do ka pede a wo ni kire mo na say na beje e ye wodru na no na bibia enkuyi emfama ho obeba na yeketekete te se nkruma on de wan nkruma sitie no ni kwan se timi ba ne saa e ba ne saa so de wurawura ma ntimi wo brobro ba ne ye bra na beje de be memu ayedu na aye tenten be woro aba mo se be ma yi de sisi ade mo ayedu oba na kasa no na ni je ho yie nti bra na beje wo de sanso na se koko tete wo susu a na oba beje wo de se bia koko na si waso ati hona me ne bebi esi sanso ebo otu na moja tu na ye wo say sunsun yare na exete wo ama huntimi wokoja na so sabi na ye se moja efri mu ba no ne nyina no ebe firi wono e de ama wo enti fa number 0241 740609 0241 740609 na frɛ no na ombo esa ye WhatsApp number enti no ebia wo first offer say obeka wo de chat na fa send no sata say obma wo anu ye kama pa na bebi bia wo no so no ade ebe bra wo na won sa aka na weti aye duro no na wadre wo fi yare wa bia etete wo no Koko president mama o last was o de be ma ye na ye dia sorry so me last word ni say besro say ifunu da ho de mesro special sometimes abusuafo no ye de funu beto a no akotam funu no we no be ko no obam no no aye men yes ade okay men yes ade o yes ade no pe wan hwe ya wan kasa ne ono be konso ampa nti furu da ho no ma men ko enipa no ya fa no wo ye expert ye like yes on siesie furu no ono nko na wo kwan so ko furu no wo eni kwan so ko ho na akonya wo ya le a wan hwe ya wo de akoye wo mba e da akoye obusuafo na wo do mu nyina kwa asama no nti esremo saa me no be ko ejimi jimi so de Yesu ba ye ubusa system ya otimi sa jimi yale o timi ansa ono amu mu se so di agro wo jimi hu a ahwe a obeka ha e na otu e no koi ai Muhammad ba ko do wa mo no ho mpem kura jimi die e ya de a nipa wa jimi o ye dan a wa jimi hwe yie na jimi no so utimi jimi ya ko Pro Max ye wo jimi iPhone ho ye wo jimi no just a simple iPhone, the normal iPhone. You Jimmy Pro Max. Penufoni binom. Jimmy Pro Max. Ghana penufoni binom. Jimmy no da Pro Max. The ko bi akoye negotiation. You ko 5%. Ebre Ghana. Say Ghana the no gold na bitu no. Ade here 5%. 95 akafa. Hey, look, we okay. Ghana. Ntina ngofo so afuru no. Na wo fisher boys omu adwumadi a o metimi akosoa enema akoye omu adwuma pa bia o ba be so afuru yo Koko president meda was say oje bre na ona metwetwe enkomo ebusia bomode asa obe subscribe ma me wadare ma me sraw be pa o chewa subscribe ma me so wo share video ya na sa won subscribe ya so wa subscribe na sa won bo notification button so am sraw say boso se na be ya video bi e be post bia no nsa be ka no wonya bi ahwe wo wi a like share for na onya bi enhwe waje entrance na we free pa say we dey ka comment section hono amame meeting any kriya afra koma Koko president na me ne twe enkomo ene adom do me na ye be say share